kwa kuweza kufikisha hii siku ya leo. Tunashukuru ukolo wa Bavira Edmond Lenge Lwengeleza ambaye anatupatia hii kadre. Abangijengaka hii sale hatungelikuwa hapa. Sherti tushukuru bwami yetu ya Bavila, na ninaishukuru tena juu ya nini? Ni mwami ambaye alikaribisha kila kabila. Mie niliona na macho yangu wakati mwami Rampa alikuwa nenda na Gabula Mavulongo kubarega pale hapa Kasenga. Ukikuya hauna fasi, anakuita anakupatia fasi. Na ndio maana mnaona leo vile yetu ya Uvira iko mu makabila zote. Ni sababu Muvira ni mtu wa upendo. Muvira alimundu weka nyemu, alimundu weka lembe. Muvira ni mtu mwenye anapokea kila mtu. Hata kama leo anakuwa napigwa vita, lakini mkiangalia vizuri hakuna sheferi yenye mtakuta michanganyiko sawa hapa kwetu. Na ndio maana tunamshukuru mwami wetu kwa ile esprit ya upendo. Tunaanza mpigia mikono wa Mungu. Shukrani yetu inaendea basaje betu Bavira. Na aza mutamusikia sage representant wa basaje atasema ni wale ambao wanapana malinga mashoga mashungu mashoga kusheferi yetu. Na pia tunashukuru tena bashefu ya magroupement bot, sababu hapa tuko na bamama Jean banaweza kwanza kusimama. Bamama Jean kwenye muko babaone mwenjo munatubeba mwenjo tukieshuwe ni wewe. Siye bamama tukieshuwe mwaishe feri ni haba bamama njo benye sisi tulikuya unga mkono kusudi tulamushe. Wanasema habata eshuwe. Tunaleta tena shukrani sisi Sekivira ya Marekani na Kanada. Tunaomba Bavira kuwa umoja. Mnajua kama konfli yenye iko hapa kusheferi isituguse sisi wa mama. Tusichukue ndani ya hii makonfli ya mapouvoire siye ba mama. Hapana kete. Mama ni mtu mwenye anapaswa unganisha. Ikiwa kuko konfli, sisi tuoneshe kama tunaendelea mbele. Maana siye denominateur commun yetu ni nini? Ni sheferi. Haiko watu. Maana watu watapita. Hii sheferi ishakuwa kama ni kukantieme shefu kama ni wangapi? Iko mwami. Ba mwami baishapita bengi. Lakini si sheferi iko. Na ndio maana tunapasha kuprotege sheferi. Na wale wote wanajichagula kuishi msheferi. Bijombo, groupement ya Katala, groupement ya Kalungwe, groupement ya Kamba Makobola, ya Kitundu, Katala, Kalungwe, bale wote zile groupement zote, groupement ya Kijaga, na Kabindula Masaba, na groupement ya Kabindula. Hapa njo kusiege ya institution. Tunapaswa kujikaza banduku, tuungane siye ba mama, tuoneshe mfano siye ba mama. Malgré ile makonfli kule, siye tu avance, tuunganishe watu, tutembee gisi mwami wetu wa Kalazi alikuwa anapenda. Ingine ni ya kusema hivi, tunajua kama sheferi yetu ya Bavira tangu 1964 iko muvita ya ajabu. Na mbele ya 64 kulikuwa Baarabu kwanza. Baarabu balibeba watu wa mingi. Hapa Mswazia senjo Bavira bote. Bavira balikuwa menase na Baarabu, balibeba wale wote ba géant, bale watu wote kwa na nguvu bakababeba Amerika baende kukata miti na kuweza kujenga Amerika. Baarabu wakatoka kukaingia 64 vita ya rebellion. Ile nayo nikimbiza watu walitawanyika. Tukaingia mu vita ya 2001 ya RCD.
na leo tena tunaingia mu 2025 mpaka leo kuko ba mama habalali mu manyumba. Leo kuko watu walitoka Bijombo wanaishi hapa, kuko watu wanatoka Marungu, kuko watu wanatoka kule kote mamilima biko hapa banaishi maisha mazito. Basika ba mama ba groupement ba mama ja mutumikie hiyo swali, wale ba mama ni ba mama yetu, tubateteye, tuangalie nini yenye tunaweza nasie kusaidia, na hii itupatie tena kuungana tena zaidi. Na sheferi yetu ya Bavira inaomba, hii ni ombi kwa sheferi ya Bavira, tunahitaji vraiment bapiganishe yabo yote ili wakaaji wapate amani, ili sisi wa mama tusiendelee kubakwa, ili sisi wa mama na sie tuangalie kama mama wa sheferi naye ataweza inuka mukila groupement kupitia nini kuma activite budogo budogo. Mbele ya yote nilipenda nitoe shukrani zangu kwa komite organisateur ambaye walikuja kuniona hapa ku biro yetu ya sheferi ya Bavira, kunijulisha kama iko activite ambayo wako napendelea iko organize hapa ku sheferi yetu ya Bavira. Na hiyo activite ndio activite ya leo, ilikuwa kuransamble banamuke bote bakivira. Kama ulisikia kwa Bavira walikuwa ku diaspora, balitoa ma contribution kama uliona ya pani, na wengine ambao walikuwa hapa Uvira wakaleta nao msaada ya kupata savon. Vraiment naona ni fierté kwangu, nasikia niko na honneur depuis nilikamata pouvoir. Leo ndio turi ya kwanza naweza sema iko activite ya bamama bakivina. Donc mimi najisentir kabisa niko honoré, na sitapendelea ikuwe mara ya mwisho. Hapana, Yesu alisema moyo yako mama CDI peke yangu sitaweza, avec l'appui de tout le monde je peux tout, naweza sema vile. Donc mnajua magumu, c'est l'occasion nilipenda niprofite kusema mnajua magumu ya sheferi yetu ya Bavira, comme un défi sécuritaire, socio-économique et aussi politique. Donc mko na rôle kubwa ba mama ya kujouer au sein ya communauté, au sein ya mungini yetu. Le fait mnakuwa mbali haitaonesha image ya mzuri. Ndio maana uliona mu conseil des sages nilipenda nisogeze wa mama. Mama Fore kwa hapa, anza fika hapa mbele. Ulikuta mu conseil des sages palikuwa tu banaume. C'est comme si Muvira nazalaka tu banaume, banamuke azalaka. Ndio kakuta nikamweka mama Mafura, na nikaweka mama Vero, kama iko ampeshi. Hiyo ni kuonesha nini, kama niko na besoin ya kila mtu, kwa kote ya mama, kwa kote ya bazee, kwa kote ya jeunesse, niko na besoin ya kila mtu ya kuangalia namna gani usultani wetu wa Bavira inaweza songa mbele. Sitakuwa na mengi ya kusema, nilipenda kuinsiste kuneno mbili. Ya kwanza ni kuhusu unité ya peuple Muvira. Tuungane, ce n'est pas le moment ya kujidiviser, quels que soient nos intérêts personnels.
tuko na devoir, tuko na obligation ya kukua pamoja sa vile wa ndugu. Maendeleo fulani fulani isitutenganishe. Ya pili ni kuhusu upendo. Tunapasha pendana, pana kwa unafiki, hapana. Tunapasha pendana. Kama mwenzetu kuna sita, ndio kwa esprit solidaire. Kama mwenzako yuko na shida, tunaangalia namna gani tunaweza msaidia. Kesho naanza pate hiyo shida. Nilipendelea vraiment kuishia hapo. Ya mingi niko navyo. Et je pense au fur et à mesure tutakuwa nakutanana, tunajifrekante, tunaorganize ma réunion za hivi, mtakuwa najua namna gani sheferi yetu inaendelea. Tubia mingi mnasikia bouche à l'oreille et même sur les réseaux sociaux. Bien mingi. Est-ce que ni kweli? Point d'interrogation. Vraiment mimi nashukuru na watakia, naweza sema fete ya mzuri, na ndio kufunga ni Wimax yetu. Sijui niseme nini, nina furaha kubwa. Najua wamama wanaweza, wanawake wana nguvu. Naweza pendelea mureni yangu wamama wanishindikize. Milango yangu iko wazi, vraiment niko disponible. Mawazo yote, projet yote ile, juu mwanamke wala banamuke wa Kivira wasikiliki, milango yangu iko wazi. Vraiment nawatakia tena heureuse fête ya le 8 mars, na tunafunga hii activite yetu ya leo. Jina la Sikitu Mnaba Kimitini. Mimi ni mama Joari sheferi ya Uvira. Furaha yangu ni kuhusu wamama wa Kivira kuamka. Seremonia leo inaamsha wamama wa Kivira, wadada wa Kivira, wabibi wa Kivira. Tunashukuru sana kwa huu uamsho, na hii uamsho ishiishie hapa, iendelee na tuifanyie kazi. Juu mama ni jeshi kubwa ndani ya nyumba, mama ni jeshi kubwa popote pale, hata kanisani, hata mumabiro. Ukiingia kubiro kwenye hakuna mama, manake pale kuko shida. Na njoo kwa maana mama ni jeshi kubwa. Tuna furaha sana tena sana hii seremoni yenye inapitika hapa leo kwetu usheferi yetu ya Bavira. Kwa bega chochote tutalia, wajikaze wawe na tusutenire, wasituachilie wamama wa Bavira msheferi yetu.